Na 16. redovnoj sjednici Skupštine Brčkog distrikta usvojen je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Time je, nakon dugogodišnjeg čekanja, konačno definisana zakonska osnova koja uređuje oblast zapošljavanja osoba sa invaliditetom u distriktu. Međutim, ključno pitanje ostaje na koji način će se zakon primjenjivati u praksi i da li postoje određeni propusti koji bi mogli otežati njegovu primjenu. Upravo povodom toga razgovarali smo sa Natašom Damjanović, predsjednicom udruženja Vjera i nada iz Brčkog. Nakon usvojenog zakona i stupanja na snagu nije baš usvojeno onako kako smo mi planirali. Izbačen je amandman koji smo mi predložili da osobe prilikom zapošljavanja, ako budu na rang listi u prvih 5, imaju prednost. Međutim, sada otklanjanjem tog amandmana, to jeste našeg zahtjeva, sada moraju osobe s invaliditetom biti među prvim, znači rangirano, odnosno da imaju jednak isti bodova kao i druge osobe, da bi imale prednost da se zaposle, što je, da kažemo, dosta otežava i smatramo da baš neće imati toliku učinkovitost, ali evo tu smo pa ćemo pustiti, daćemo priliku zakonu da vidimo, znači kako će onda funkcioniše u slučaju ako ne budemo zadovoljni i ako se osobe s invaliditetom ne budu mogle zapošljavati u onolikom broju koliko se to i očekuje, onda ćemo da djelujemo da mijenjamo zakon. Jeste bila javna rasprava, mi smo predali te naše predloge i amandmane, međutim neki su usvojeni, a neki nisu. Da li ste dobili neko obrazloženje? Pa nismo još uvijek, evo sad čekamo da kažemo, da vidimo kako će to da se pokaže, jer u suštini te naše amandmani su bili usvojeni na vladi, međutim Skupština ih nije usvojila. Šta kažu ostali članovi udruženja, kakvi su njihovi utisci? Kako ste razgovarali sa njima? Pa nisam još uspjela sa svima, evo upravo danas imamo sastanak, tako da ćemo i o tome da razgovaramo, ali razgovarajući sa drugim osobama sa invaliditetom ovako putem interneta i telefonskih poziva, u suštini svi su djelimično razočarani tim izbacivanjem. Ali dobro, šta je tu je. Sada imamo osnovu bar na šta da djelujemo. Do sada nismo imali ništa da možemo da kažemo, da utičemo, da mijenjamo, da doprinesimo. Ovako bar imamo nečem da se nadamo. Pa s obzirom da bi trebalo u roku od 6 mjeseci Zavod za zapošljavanje da krene sa tim papirologijom i tu će trajati nešto malo duže. Nakon toga i samim tim, kada pogledamo, samim usvajanjem zakona nije riješen problem, jer javne institucije nemaju prilagođen prijelaz osobama s invaliditetom. Tako da ćemo, da kažemo, dosta toga i tu će morati vjerovatno da uspori samo zapošljavanje, tako da morat će i na to da se reaguje. U redu. Sad da prijeđemo na ovu malo vedriju stranu. Vaše udruženje je dobilo prostorije, pa da nešto prokomentarišete vezano za to. Tako je, evo, naše udruženje postoji već 2 godine, nakon godinu i po, već godinu i po kako smo pokrenuli tu priču oko dobijanja prostora, dok je bio gradonačelnik još gospodin Zijad Nišić, odigrao je veliku ulogu izborivši se da mi dobijemo jedan od prostora. Međutim, dok je to prošla papirologija, u oktobru prošle godine dobili smo odluku od Skupštine da je usvojeno da prostor ide nama u ruke. Međutim, onda je uslijedila rekonstrukcija, prilagođavanje našim potrebama, tako da je ta rekonstrukcija i tu trajala evo skoro godinu dana. Tako da smo jučer zvanično uzeli ključeve od prostora i sada krećemo da ga opremamo, nabavka adekvatnog namještaja kako bi to bilo što prilagođenije, odnosno da naš rad bude što bolji, što uspješniji, što kvalitetniji. Imate li neki okvirni plan kada bi udruženje moglo da se useli u te prostorije? Pa sve zavisi od te nabavke stvari, jer da kažemo s obzirom da smo mi udruženje koje funkcioniše na osnovu redovnog rada od budžeta i od projekata, vidjet ćemo koliko budemo u mogućnosti da nabavljamo te stvari, da uzmemo, ne treba tu nama nešto mnogo stvari i ne tražimo sad da kažemo da tu pretrpavamo, jer znamo da smo mi osobe u kolicima, tako da je nama u suštini što više potrebno slobodnog prostora. Kada je riječ o aktivnostima vašeg udruženja, evo zakon je usvojen, neke buduće aktivnosti?
Pa evo, mi već po projektu imamo predviđena neka predavanja neurologa, fizijatra, možda budu, ako Bog da, i genetičara. Imamo da obilježimo našu godišnjicu udruženja, zatim 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, tako da bit će još dodatnih psiholoških radionica. Radimo na što boljoj, da kažemo, inkluziji i da se osobe sa invaliditetom uključe u društveni život i da kažemo socijalizaciju u suštini. U okviru projekta uklanjanja arhitektonskih barijera prvo su sanirani trotoari, a plan je da se uskoro krene i sa drugim dijelovima grada. Već su predviđene lokacije Brčko 1, 2 i 4, a u saradnji sa javnim preduzećem Putevi dogovoreno je da jedna strana saobraćajnice bude potpuno prilagođena osobama sa kolicima, kako bi nesmetano mogli da se kreću i obavljaju svakodnevne aktivnosti. Iz udruženja je istaknuto da je ovo veliki pomak kako za grad Brčko, tako i za osobe sa invaliditetom. Radila sam prije 2 godine pristupačnost institucija u gradu Brčko distrikta, međutim, zaista to je poražavajući broj da osobe sa invaliditetom mogu ući samo u prizemlje, eventualno čak možda u fond zdravstvenog osiguranja može se prići na prvi sprat, dok gore u kancelarije, na primjer, ne možemo, dok u opštine možemo ući samo dole gdje je ovjera, zatim tu infopult, ali gore u kancelarije koji su za nas i tekako bitne ne možemo, ali evo da kažem, zaposlenici koji rade u tim institucijama izađu nam u susret i uvijek kada se mi najavimo, sačekaju nas ispred. Novi zakoni i konkretni koraci u uklanjanju arhitektonskih barijera predstavljaju važan korak ka inkluzivnijem društvu, ali je jasno da predstoji još posla kako bi se osiguralo da svi građani, bez obzira na invaliditet, imaju jednake mogućnosti za život i rad u Brčku.